Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдігі қаға бөлі мәлімат. Жумхурiyet сәкенлері яңы квартираларының анықтарларын әлде еттілер. Келечек сене бергі одейджілерінің насыл генішмелер беклей. Қырым теннисчілеріне яңы спортив арабачықларыны бағышладылар. Жумхуриетімізде курорт ве туризм везірінің вазифесіне Вадим Волченко тәнленді. Экология везірлігінің яңы ребересі Геннадий Нараев олда. Бүгін бөлек қарарларына девлет шырасының мебуслары чықардылар. Бунин берабер генчлер саясаты комитетінің мудиры Сергей Селимов олда. Оны Жумхуриетіміздің юлбашчысы тәнледі. Хатырлатамыз декабрінің дортынде Аксенов Акимет яңылатылған теркібінің 6 везіріні тағзиматты. Олар «Твое правительство» адлы конкурсының ғаліплері олдылар. Единая Россия фирқасы Мари везірлігіне мемлекетіміздің епсі мектеплерінде чет-ел тілі бойынша екене девлет имтианны лағу етмеге теклиф етті. Бұл вақта фирқаның Новая школа адлы лейхасының координаторы фирқаның генераль шурасы президиумының азасы Алена Аршинова хабар етті. Оның сөзлеріне көре экспертлер Русияның епсі регионларында кежимат векілері тасил системасы более адымға берілген мүддетте азыр олмағанын таныдылар. 2022 сенесі чет-ел тілі бойынша екене девлет имтианы мүмкін дегіл. Башындан оның кечірілігі үшін керекли чарелер комплексы бақылмады. Алена Аршинова аңлатқанына көре чет-ел тілі бойынша екене девлет имтианын көрсетілмесіне тасил инкишафында девлет стратегиясының олмағаны кедереті. Стратегиядан еге тапшырылығы керекли олмағаныны яда чет-ел тілі бойынша имтианның дигер шекелі керсетілуіні анламалымыз. О вақыт хачынчы сенесі кейфетлі азырлық темен етмек мүмкінлігіні сайып чыға білеміз. Оның қайдеткені көбі бұл тіл дерслері кечірілуінен бағла шымдықы меселерінен бірге мечбүр имтиан керсетілуі көй мектеплерінің мезунларына мемлекетінің етекчәлі оқу юртларына кірісіні қапатмасы мүмкін. Юзден зияде Қырымсакена Ахмезжеті ерлескен шақси евде квартиралар сәйплері олмасына сертификат елде еттілер. Часлы сәйплер стандарт ев адлы құручылық программасының иштиракчылары олдылар. Олар өз қованшылар ақында бұзы мұғбірлерімізге тариф еттілер. Венера Сетарова яны квартирасының қапысына ача. Саювлы дақалар Бұрасайжан Венниайет қадын ақайының берабер Шақсиевнің босағаны атлап кечем. Ура! 10 yıldan ziyade Setaravlar Korantası Cankoy şehrinde ana babalarının evinde omur keçiri edilir. Küçük evde 7 insandan ziyade adam yaşaydı. Beraberlikte muhabbet yaşaganlardan bakmadan o ev hakkında her vakit arzu edilir. Наши мечты воплотились в жизнь. Огромное спасибо, конечно, руководству фонда, руководству республики, что вот такая программа создана для людей, которые действительно нуждаются в жилье. Вот, и я же говорю, мы, честно говоря, до сих пор не верится нам, что все это произошло на самом деле. Да, вот. Yani ev sahipleri evini beğendiler, komşularının tanış oldular. Endi Venera hanımga işke kelip etmege kolay olacak. Kun 4 ay içinde o Cankoy'dan Ahmejit'e keleydi. Endi bu kasebetler geçmişte kalacak. Уже на компьютере, на рабочем столе у меня уже папки, и комнаты ванны, и комнаты... Эскизы эти собираем. Да, конечно, уже да, ремонт, это такое дело, да, нужно к нему основательно подходить, поэтому тоже разработки какие-то более-менее уже подобрали. Umur arkadaşlar interyer nasıl olacağı üzerinde düşüneler. Olarga 53 kvadratmetrlik yerde hepsi donatmalarını ve turmuş texnikalarını yerleştirmek gerek. Yanı odalarının abadanlaştırılığı boyunca hayaller çok. Lakin Setarovlar bileler kvartiranın zemanevi milli üslupte bezetecekler. Ой, вообще котел, печка, плита газовая, супер. Bugün kvartiralarını 100'den ziyade Kırımsakin aldı. Olarga vesikalarını tantanalı muhitte darqattılar. Секундочку попросим. Принцесса, как тебя зовут? Яна. Скажи, ты рада?
Балаклавская соқағында тікленілген евлерден бұл үшіншісі олды. Объектіні стандартная жилье адлы программа бойынша құрдылар. Бұл ішлерге 70 миллион рублейден зияде пара айрылды. На сегодняшний день мы рассматриваем еще одну площадку в районе 5 гектар для выделения нашему республиканскому фонду поддержки жилищного строительства, дабы реализовать, дабы продолжить реализацию программы стандартного жилья. Пока не хочу забегать вперед, там идет сейчас обсуждение градостроительной концепции и непосредственной посадки домов, дабы понять, сколько квартир мы сможем там еще реализовать. 9 қатлы эви уч кырыш қапы яны яшайыш үшін комплексінің көрініші бойледір. Абаданлаштырылған азбар бойевдің сакинлері үшін да бір бақшыш олды. Мұнда асфальтен төшілген yollar, бала мейданы, ратлануф үшін ерлер ве парковка бар. Надей Сайба, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. От ручного учета к цифровым технологиям. Более шар алтында Руся федераль бергі қызметі Қырым Жұмхуреті идересінің ребері Роман Ноздрачев бергі елінің нетиджелеріне чықарды. Бергі тупланылығы график авиарақамлар ярдымынен тақдимнаме вастасынен көстерілді. Ағымда кей ел девамында Жұмхурет бюджеті чеші цивилярде 120 миллиардқа артты. На территории Республики Крым будет мобилизовано без малого 120 миллиардов рублей. Темп составил 113% к уровню предыдущего года. На этом слайде представлены разрез бюджетов Российской Федерации. Это консолидированный бюджет Республики Крым с темпом 112%, федеральный бюджет 122% и страховые взносы 111%. Как вы видите, по всем уровням бюджетной системы наблюдается положительный темп роста. Роман Ноздрачевның қайд еткеніне көре, бұл ел бергілер бойынша борч 1,5 миллиард рублиге артты. Бұйнен бірге Жұмхури бюджетке борч аман-аман 4% тешкалетті. Русияде бұл борч 6,5%. В Республике Крым собирается 120 миллиардов рублей, всего 4,5 оседает задолженности. 2020 сенеден башлап ярмада сакинлері үшін яңы мүлкет бергісі де көрсетілі. Бергі білдірулері қырмылыларға тек 2021 сенесі келечек. Бұндан да ғайры мутихасыслар башқа янылықларына да сеслендірділер. Хотелось бы особо подчеркнуть, поскольку данный налог уплачивается по истечению налогового периода, первый срок уплаты будет до 1 декабря 2021 году. Для организации будет применяться кадастровая стоимость имущества для торговых центров и иностранных организаций без постоянного представительства. Хорошая новость для налогоплательщиков. Со следующего года отменяется ряд форм налоговой отчетности. Это транспортный налог, земельный налог и авансовые платежи по налогу на имущество. Речь идет о юридических лицах. Мамақ көнде жемат нақлиетінің дұрақларыны монтаж етіп башладылар. Шымды ішчілер территорияны абаданлаштыралар, маден каркасыны бетонлайлар. Көйде ондан зияде дұрақ павильоны қойылacak. В рамках БКД проводит заказчик служба автомобильных дорог. Полностью делается асфальтирование. Они затрагивают полностью всю долину от поворота на Строгановку до конечной остановки в Ивановке. Хатырлатамыз кечкен автобусым телевизион тақымымыз мамақ көне еті барғанада. Ерлі сәкенлер өз меселелеріні сеслендірген әділер. Олардан бұры дұрақларының дам ве отырғычларының олмағаны. Енді есе олар ярамай авадан қачып нақлиетіні дұрақларда беклемелері мүмкін. Ишлеріні келечек сене екінлімеге планлаштыралар. Кезлевде Терешкова адына пекетілген ялы кенарының реконструкциясы бір елға тоқтатылды. Себеп, түш қызметші ішлер бедерлевіні мұддетте етішмеген анен бағлы. Қырым құручылық ве мемарлық везірі Михаил Храмовның сөзлеріне көре ішлеріні екінлемек үшін қошма пара керек олacak. Қайдетмелі ки бұрын Желейханын фияты 800 миллионға яқын еді. Түш қызметші 500 миллионы алды, ама ішлеріні тек 300 миллионға бежерді. Енді меселені ұқық құрчалайжылар огренеджеклер. Қыш байрамлары арфесінде Қырымның пайтақтында милетлер ара елбаш байрама кечірілді. Тедбір Қырымлылар үшін ичтимай медени анане олды. Санада ярым адамызда нам қазанған артистлер ве Жұмхуретімізде чешет халқларының ижади коллективлері чықыш табылындылар. Бұл Қырым татарлар, френко-эстонлар, юнан ве хруслар, ехуди ве дегерлері. Мұсафырлер үшін есеме взуи викториналар кечірілді. Огретіде мультфильмлер ве қанун бозыде белгіленмесі бойынша мерақлы квест. Тахмезжет районындаки бала евнің талебелері полислер әлеміне далдылар. Олар бұрын етілген едеклеріні кейділер ве ОВД хадиблерінің мақсыз алиметлерінен таныш олдылар. Бөлелекнен оқу құрчалайдылар кенжелеріні едеплі гражданлар олмаға огреттілер. Емді яңы ел арфесінде олар баларға бақшышлар кетірділер.
Традиционно сотрудники Управления организации охраны общественного порядка МВД по Республике Крым в преддверии празднования Нового года побывали в гостях у воспитанников Центра социальной поддержки семей, детей и молодежи поселка Гвардейского Симферопольского района. Была проведена праздничная программа, во время которой детки в развлекательной форме продемонстрировали свои способности в роли юных сыщиков. Указанные мероприятия сотрудниками управления проводятся ежегодно и на постоянной основе. Милли медени мұхтаретлерінің рөлі милетлер деметлерінің халық дипломатиясы пекітілівінде алған ері. Бұл мевзуны бүгін Ахмезжетте музакире еттілер. Мевзуны мұхберлеріміз девам ете. Конференциясының esas mevzularından biri Kırım Tatar erbabı Bekir Çobanzade şahsiyetinin ulılığı oldu. Belli Türkşina Salim Şair tek Kırım Tatarlar için değil de bütün Türk halklar için klasik sayılgan simadır. O Cumhuriyetimizin ilmi ve içtimai yaşayışında faal iştirak etti. Onun faaliyeti Kırım ve Azerbaycan arasında medeni ve tel köprü vazifesini becerdi. İlmi eserleri ise Türkşinaslıkka büyük hisse koştu. Bekir Çobanzade'nin adı Azerbaycan'ın paytahtındaki sokaklarından birine verildi. То есть мы вкладываем свое значение о том, что у нас схожая культура, язык, и очень многие видные деятели крымтатарского народа, они были тесно связаны с Азербайджаном, с азербайджанской культурой. И сегодня как раз одно из направлений нашей практической конференции – это связи Крыма и Азербайджана. Культурно-просветительские связи и деятельность Бекира Чобанзаде очень яркая личность и об этом свидетельствует. Bundan da gayrımında Azerbaycan tiline tercüme etilgen Kırım Tatar eserlerini takdim ettiler. Türk şınasının fikrince iki milletki mensup erbaplarının faal iştirakı millet arasında bağ pekitülüğüne yardım edecek. Şahsen ben Bakı'da işleyen vakti akademiyada bizim tarafımızda birleşik kitaplar çıkardı. Bakı'da Kırım Tatar dastanları, ağrılı dertli kalışlarımız. Bu kitaplar Azerbaycan Kırım Tatar medeni edebi alakalarının önemsidir. Aynı zamanda ben Bakı'da akademiyada işleyende Mehmet Füzuli adlı El Yazmalar İnstitüsü'nde Çoravlu dastanı sattım. Kırım Tatar varyantını. Ve ben bunu böyle hazırladım ve bu kitap Kırım'da dünya yüzü gördü. Hazırda bu kitap Azerbaycan diline tercüme olup Azerbaycan Türkçesine uygunlaştırılır ve orada da neşr olacak. Ahmedjit'te 77. Azerbaycan diviziyasına abide teklemege isteler. 1944 senesi bu bölük Ahmedjit azat etilivi uğrunda cenkleşken edi. Onun terkibinde binlerce Azerbaycan barıdı. Onlardan çoğusu yarım adamızda elak oldu. На этой земле, что значит крымская земля полита кровью азербайджанцев, это очень важно. И для патриотического воспитания молодежи, и для тех, кто не забывал свою историю, кому они обязаны за мир и согласие сегодняшний в Крыму. Matbuat konferensiyasında Yarımada'nın milli cemiyetlerinin meselelerini, diğer regionlar ve devletlerinin bağ gibi suallerini de müzakere ettiler. Tedbir Azerbaycan Cemiyeti teşkil edildiğinin 30 yıllığına bağışlandı. Очень важно собираться, скажем так, в такие дни не только определенной какой-то национальной автономии, а как большая дружная семья многонационального Крыма. Всегда отмечается, что Крым сегодня является примером межнациональных отношений. И вот такую роль играет сегодня конференция азербайджанцев. Teşkilatçılar olarak Kırım Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Milli Medeni Muhtariyeti, Devlet Milletler Ara Komiteti ve Halklar Dostluk evi çıktı. Sefiye Şukurova, Elzara Halilova, Dem İsmailov, Millet için. Kırım tenisçilerine 4 sportif arabaçıq bahşiş ettiler. Tenisni koляска adlı mevzuleyhada bularının esas mükafatları oldu. Tedbir Kırım'da ilk sefer keçirili. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Taze havada ellerinde raketka Сурен Реджепов yana спортив арабачықта теннис ойнай. В отличие от обычной коляски, у нее развал колес другой, то есть от 15 до 20 градусов, то есть чтобы не навалиться на бок. И еще один плюс – это заднее колесо антиопрокидыватель, тоже не дает возможности
упасть назад, перевернуться. Спортчунун тәҗрибесіне 1,5 ел дәвамында күнделек идманлар бар. Бүгін олар еңгіл жолды. Бу вакыйганы Сурен башка спортчылармен бәраберлектә 1 елдан зияде бекләделәр. Арзу Керчеклевшевне теннис на колясках адлы лейха ярдәм етті. Мы выиграли этот проект. Это единственный проект на сегодняшний день в Республике Крым. В рамках этого проекта мы смогли купить, благодаря фонду президентских грантов, 2 коляски. И 2 коляски в виде софинансирования нам предоставила поставщик в виде благотворительности. Арабачыклар Кемери адлы сакатлар җәмгыятенең балансында уларны истеген теннисчеләр куллана белер. Яна арабаларны спортчылар Гагарина аратлык бакчасына сынап бакмалары мөмкин. Всегда эти люди вызывали во мне восхищение, потому что они не просто живут активной жизнью, но вот, как видите, еще и спорт в их жизни присутствует. И наша организация с удовольствием помогла и будем в дальнейшем это делать. Бүгін Кырымда арабачыкларда ойнаган 10 теннисче мунтазам сүрәтте идманлар кечереләр ве ярышларда иштирак итәләр. Олардан учы бу елы ilk сефер Москвада халыкара чемпионатта чыгышта булындылар. Арабачыкларда теннис буенча Кырымның келәчәк турниры 2020 сенәсе март айында кечәчәк. Шымдылык исә азырлыкка вакыт бар ве энде бу идманлар баягы юксек сәвиядә кечәчәк. Надежда Исаева, Сибиля Мемметова, Рафаэль Вахидов, Милләт өчен. Саглам аяттарзы Кудайгул көйнің 70 яшлы сакина эркун денізде ялдай. Спортнену бутун омыры девамында оғраша. Урмет Беймов вақытлерінің сырыны бізін мұхбирлерімізге чты. Шидетлі елве кеметрлік далғалар. Урмет ағай үшін бұ ичді кедердегіл. Не вақачы үшін сувық сувда эркунлік ялдав энді омур тарзына чевірілді. Урмет Сейтумеров үшін ялдав мевсімі ич бір вақыт битмей. Оның айтқанна көре, оатта 5 градус сувықта біле сувға далды. Өзі не заретете сув не қадар сувық олса, о қадар тезче ялдамақ керек дей. Ой, отлично. Когда искупаешься вообще, когда обтерешься. Урмет аға суық сулда ялдавнен 10 ел евелсі оғрашып башлады. Энді иштен евел біле ювына. Оның bu авеслігі ось уйолыны тапты. Если самочувствие не важно, конечно, не надо лезть. Все, терморегулятор ты должен слушать свое сердце и не лезть, как говорится, зря. Ирбір ялдавны омыр арқадашы көзеті Урмет Сейтумеров чоқтан ялдаса біле Алия ханым аля да ратсызлана. Айтаки, 10 ел евелісі Құранта башы бойле сағламлашымаға қарар алғанда айлелерінде эркес тайджипленген еді. Өзі есе суық сувны аля да сына бақмай. Никак еще не получается. Получится в дальнейшем. Может, на него посмотрю и получится. Бу адамның да бір авеслігі бар. Бу маса үстіндегі теннис ойыны. Автода 3 кере достларынен бераберлікті ерлі клубта топланалар ве партияларны ойнайлар. Атта турнирде күчлеріні сынап бақмаға истек пейда олды. Все, коронная подача. Спортны Урметаға табалалықта севді. 30 ел қадар чапувнен оғраштыз. Сонсыз ғайреті бабасыны жойған сон пейда олды. О вақыт Құрантаны бақмақ оның бойнына тошты. Ось нуминесінен бүтін Құрандаға күч бере. Передает это внукам, нам передает эти силы, энергию свою. Его здоровый дух позволяет нам преодолевать все трудности. Сырыныз неде? Деген суалге Урметаға сырым асылында yok деп жауап бере. Сағлам адам халқымызға, жамаатқа ве Құрантаға керек. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Герай Абдулаев, Милләт өчен. Шымдықы даққаға бұл хаберлерінің епседі. Реклама бөлігінден соң ава радиотыны қачырманыз. Хайырлы ақшамлар.